Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome to our chief guest, Reverend Father Gamno Dias, Vice Rector of St. Joseph's College, Colombo 10, and to all our special invitees to our 27th annual Christmas concert of St. Mary's Montessori, Kadana. We have a wonderful lineup of drama and song presented by our young talents. I hope you will all enjoy what we have organized for your entertainment. සුබෝදෑසන අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වන සාන්ත ජෝසප් විදුහලේ උපවිදුහල්පති ගරු ගැමුණු ඩයස් පියතුමාගෙන්ද ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද දෙමව්පියන්ගෙන්ද සහ මෙහි පැමිණි සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද අපගේ සාන්ත මරියා මොන්ටිසෝරියේ 27 වන වරට පවත්වන වාර්ෂික නත්තල් උත්සවයයි. අද දින මෙම කුඩා දරුවන්ගේ නර්තන රංගනයන් හා සංගීත පෙළ ගැස්මකින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වනු ලැබේ. ඔවුන් ඔබ සියලු දෙනා පිරිනවනු ඇතැයි මා සිතමි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். புனித மேரி பாலர் பாடசாலையின் 27வது வருட நத்தார் கலை விழாவுக்கு பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் புனித ஜோசப் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் வணக்கத்துக்குரிய அருட்தந்தை கேமனு டயஸ் அவர்களையும் எமது அழைப்பினை ஏற்று இந்நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். எமது மாணவ மணிகள் நடனம், இசை மற்றும் நாடகம் போன்றவற்றில் தவது திறமைக்கை காட்டி உங்களை அசத்தாக்கானிக்கிறார்கள். Reverend Father Sylvester Ranasinghe is not able to grace us with his distinguished presence due to his binding commitment in Lucknow, India. On his behalf, we would like to extend a warm welcome to Reverend Father Gamno Dias. ගරු සිල්වෙස්ටර් රණසිංහ පියතුමාට ඉන්දියාවේ ලක්නෞහි පැවැත්වෙන නොහැකිය හැකි සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වීමට සිදු වී ඇති බැවින් එතුමා වෙනුවට ගරු ගැමුණු ඩයස් පියතුමා මෙහි පැමිණ සිටී. இன்று இக்கனை விழாவுக்கு பிரதம விருந்தினராக வருகை தரவிருந்த வணக்கத்துக்குரிய அருட்தந்தை சில்வெஸ்டர் ரணசிங்க அவர்கள் தனிப்பட்ட பணிகள் காரணமாக லக்னம் இந்தியாவுக்கு சென்றமையால் வணக்கத்துக்குரிய அருட்தந்தை கேமனு டயஸ் அவர்களை நன்றி கூறி அன்போடு வரவேற்கின்றேன். Father Sylvester Ranasinghe has sent this message to the principal. Dear Principal, very sorry for not attending the function. Certainly, I will support in future. All success. God bless. Father Sylvester. I would like to ask our chief guest, Reverend Father Gamno Dias, to place the statue of baby Jesus in the crib.
I would like to take this moment to honor a minute's silence to Mrs. B.R. Kamala,